awedudo aweduda ngesalali awedudo aweduda ngesalali aweduda ngesalali dudu aweduda ngesalali 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 aweduda ngesabazi utongo aweduda ngesabazi aweduda ngesabazi utongo aweduda ngesabazi aweduda ngesabazi aweduda ngesabazi aweduda ngesalali aweduda ngesalali aweduda ngesalali aweduda ngesalali aweduda ngesabazi utongo aweduda ngesalali aweduda ngesabazi utongo aweduda ngesabazi aweduda ngesabazi aweduda ngesabazi aweduda ngesabazi aweduda ngesabazi yamemeza iqhude lakamgombane takomuzi kazakhele babuza abaningi bahlukana uphendula intombi endawo yathi uqhamukapho ongamazi ungathi ungadina sithi unyane ehlazana bakulabula igqitha amatshitshi namaqhubu uzophumula amatshitshi kuye kwanalela umkhulu wasesigayeni wathi chabo bo uqhamukaphi-ke yena lo ngamazi umshawe umfoni kuzenje ngetwana ugqagqa mgqume emhlanje wehlula abathenga ukuthi omuhle ekhaleni liselibambiza ngoshini sangome sawubhula kabi umhlahlo ngoma sawukhomekweni ngumzulu kamndindimane usidwaba sabesuku mkwabule mkhulu uthi indawo khona ma ungizwa ngisha kanje ngomaswani manje shani bafana indani mina ngumfoni kuzeni umahlabe endlule njengenalithi faza abangani babethi bambe ngakho kwapheli ngikoshe ngizile ngoba sikhona phela iqongqwane esedlula bezinto ngokuqomile umfokanzima kohlala nosibali wakho ukhayinteko laseyisibhodi ngike ngijabule mayisesho kanje umfokamane latuma izulu laphinde lakhuphuka ukhwala unikuzeni wathi uyinsimbi emagalela fomalendo ngoba ndike manshayi ngoba nozakeni kwazakala okunye sekuthi hayi cha sebehambe kakhulu abafana bamnikuzeni ubone ngohlala ekhaya ngiphenduleni leswi ibe sengilishaya kakhulu intombe ngoba phela uphula amadoda ayabiwe sikhona isibhamu sogodo ngisitandale kwanongoma ngisifake imfuyo shayana indawo ngithi sofakazi sosha samakhele zinqola masiphitikile sindoma sodo kumantombi kade ushe umfokanyazi enyazisa kwahade yena unyazi ezala umthimba odutshwane eminye imthimba idla maye ngithi hey wemza wami ngiyabonga kuyo yonke into ngenzeleyo ngithi bebethi bafuna ukungishaya kodwa ngiyobona bayongikhona umfokamnizeni phela mina ngishaya shani bafana ngithi 1+1 no 1 kongakhela ophi bambuzini umfana okuzani bathi 1 no 1 kwenza ngapha uke waye police station wathi ungizwile mina sengidleni ulingana ambuza amaphoyisa ubuza ubaba ukunene osizweni abuza ubaba ukhumala emadadeni wathi hayi usana ukusuwena umfoka kuphelile ngithi weqolane mfoka nquma lokuze emahlabahlapha ehlabazela ngey'fuso zakhe kabehambi bayitshela ukuthi usebuyile lowo mfana wathi mayishaya ingoma nabafowabo weza kwalihlo lezithi yenkomo bese ngimangala phela ngithi nababiza ngokuthi isikhathi esikhulu umfana omuhle ngenhliziyo njengoyisa umnikazi enjengetwana ugxagxa mgcubeni emhlanje uphula bathi ngithe bafana bami ngifuna ngishaye ingoma ngithe mangisha nensizwe engihamba nazo zathi intombi zasendokazane zifuna ukumbonela eduze lo mfana wakaphile singathi phela mina ngisuka lamanye shani bafana ngithi ekala ukukhohlisa abantu